uretse kuba afatwa nk'umwe mu bakinnyi beza babayeho ibi bihe byose ndetse wanaciye uduhigo twinshi muri ruhago, Ronaldinho ni umukinnyi wasaruye akayabo k'amafaranga menshi mu mupira w'amaguru. Si ibyo gusa kandi ni umugabo uzi neza icyo kurya amafaranga wavunikiye bivuze. Ese ujya wibaza cyangwa utekereza ubuzima buhenze Ronaldinho abayemo, yaba mu modoka agendamo cyangwa se amazu atunze, yewe n'indi mitungo afite hirya no hino? Muri iyi video uraza kureba ubuzima bw'agatangaza ikirangirire Ronaldinho kibayemo. Mbere yo gutangira wibuke gukanda subscribe no gukanda ku nzogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu ba mbere. Yavutse mu 1980 mu gace ka Porto Alegre, kakaba umwe mu mijyi yo mu ntara ya Rio Grande do Sul cyangwa se igice cyo mu ntara y'amajyepfo y'igihugu cya Brazil. Ronaldo de Assis Moreira wigaragaje cyane akanamenyekana muri ruhago ku isi yose nka Ronaldinho Gaucho, ni umukinnyi wagize amateka akomeye n'igikundiro mu mupira w'amaguru bitewe n'ubuhanga bwe n'amacenga yageraga mu kibuga yashimishaga abatari bake. Akaba yaranyuze mu makipe atandukanye nka AS Milan yo mu gihugu cy'Ubutaliyane, ananyura no muri Barcelona yo muri Espagne. Yanamazemo igihe kitari gitoya aho yakinanaga na kizigenza Lionel Messi, ndetse anakinira Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa n'izindi nyinshi, akaniyongeraho n'ikipe y'igihugu. Yanafashije gutwara igikombe cy'isi cya 2002, ndetse Ronaldinho akaba n'umwe mu bakinnyi mbarwa begukanye cyangwa se bibitseho Ballon d'Or, aho we yayegukanye mu 2005. Ronaldinho kandi akaba yarabashije kwegukana igikombe cya FIFA The Best Men's Player inshuro zigera muri 2 ahagana mu 2004 no mu 2005. Mu 2006 akaba yarahesheje Barcelona yakeneraga igikombe cya Champions League gitwara umugabo kigasiba undi, n'ibindi byinshi yagiye yegukana mu myaka yakurikiyeho. Uyu munsi wa none bigoye ko wabona abakinnyi 5 cyangwa 10 baba barabashije kwegukana ibi bikombe byose hamwe, na cyane ko ari nabyo bikombe bikomeye mu mupira w'amaguru, aho usanga abakinnyi benshi bakomeye bagiye bafite kimwe cyangwa 2 muri byo. Ariko kubona ababashije guca agahigo ko kubibona byose bakaba ari mbarwa. Ibi ariko ntibyaje byonyine cyangwa ngo bize gutyo gusa, ahubwo byamwinjirije akayabo k'amadolari yamugize umugwizatungo tugiye kubona muri iyi video. Urugero ni nk'inzu iherereye muri Rio de Janeiro, umurwa mukuru wa Brazil. Rutahizamu Ronaldinho byasabye ko yishyura miliyoni 2,400,000 by'amadolari y'Amerika, mu manyarwanda akabangana na miliyari 3,192,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ugendeye ku gaciro k'idolari uyu munsi rifite, kabuhariwe Ronaldinho akaba afite n'undi muturirwa wakataraboneka uherereye nawo muri Rio de Janeiro, akaba yarayiguze miliyoni 1,800,000 by'amadolari y'Amerika, akabangana na miliyari 2 na miliyoni 394 z'amafaranga y'u Rwanda. Umunyabigwi Ronaldinho kandi usibye ubuhanga bwo kunyeganyeza incundura no kugira amacenga ahambaye mu kibuga, mu buzima busanzwe azwiho gutunga imodoka nziza kandi nyinshi ziparitse iwe mu rugo. Zimwe muri zo akaba ari nka Chevrolet Tahoe yaguze 50,000 by'amadolari y'Amerika, aya akabangana na miliyoni 67 z'amafaranga y'u Rwanda. Ronaldinho akagira na Hammer H2 yishyuye 64,000 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 84 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite na BMW X5 yaguze 75,000 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Ronaldinho kandi afite na Cadillac Escalade yaguze 110 by'amadolari y'Amerika, yamutwaye akaba miliyoni 146 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite kandi Porsche 911 Carrera S byasabye ko yishyura 130 by'amadolari y'Amerika, mu mafaranga y'u Rwanda akabangana na miliyoni 173 z'amafaranga y'u Rwanda. Ronaldinho iwe hakaba hari na Aston Martin yamusabye gusohora mu mufuka we 200,000 by'amadolari y'Amerika, akayabo kangana na miliyoni 266 z'amafaranga y'u Rwanda. Nkaho izi zidahagije, umujejeta faranga Ronaldinho Gaucho mu rugo iwe muri parikingi haparitse n'indi modoka nziza cyane, Ferrari 458, akaba yarayiguze 250,000 by'amadolari y'Amerika, aya akabangana na miliyoni 332 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira na Ferrari 488 GTB yayiguze 260 by'amadolari y'Amerika, ayangana na miliyoni 246 z'amafaranga y'u Rwanda. Ronaldinho akagira na Ferrari 488 Spider
yishyuye ibihumbi 280 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 372 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira na Rolls Royce Cayenne yaguze ibihumbi 350 by'amadolari y'Amerika, ahwanye na miliyoni 465 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira na Lamborghini Aventador yo mu ibara ry'umuhondo yamutwaye akayabo k'ibihumbi 450 by'amadolari y'Amerika, akaba miliyoni 599 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite kandi Bugatti Veyron byasabye ko yishyura miliyoni 1,500 by'amadolari y'Amerika, akayabo kangana na miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda zose. Bisa nkaho amacenga ye yo mu kibuga uko angana ari nako imodoka atunze mu rugo zingana. Iyo bigeze ku myambaro by'umwihariko imikufi n'amasaha n'indi mirimbo yose yambarwa ku mubiri, Kizigenza Ronaldinho ari umukinnyi ku maboko ye wambara amasaha ahenze. Urugero nk'iyi saha yitwa Jacob Compound and 5 Time Zone yaguze ibihumbi 14 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 19 z'amafaranga y'u Rwanda. Ronaldinho akagira na Katia Santos 100 XL yishyuye ibihumbi 15 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite na Audemars Piguet y'amakarate 18 ya zahabu yaguze ibihumbi 52 by'amadolari y'Amerika, mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 69 z'amafaranga y'u Rwanda. Ronaldinho kandi akagira na Diamond Audemars Piguet ikozwe muri diyama yamutwaye ibihumbi 160 by'amadolari y'Amerika, akaba miliyoni 213 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite kandi na Audemars Piguet Tabillon Extra Fan yishyuye akayabo kangana n'ibihumbi 305 by'amadolari y'Amerika, mu mafaranga y'u Rwanda akaba angana na miliyoni 406 z'amafaranga y'u Rwanda. Izi miliyoni zose akaba yaraziguze isaha imwe. Afite n'indi yitwa Rolex Rainbow Cosmography Daytona yaguze ibihumbi 540 by'amadolari y'Amerika, akayabo kangana na miliyoni 718 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwavuga ko icyamamare akaba n'ikirangirire mu mupira w'amaguru Ronaldinho Gaucho ari umugabo uzi icyo kurya amafaranga wavunikiye bivuze ntago yaba yibeshye. Si ibyo gusa kandi Ronaldinho n'umwe mu bakinnyi bibitseho rutemikirere, aho yaguze private jet cyangwa se indege ye bwite Debraya Phenom 100 yifashisha muri gahunda ze zitandukanye, yaba iz'ubucuruzi afite hirya no hino ndetse n'izindi zose muri rusange zisaba ko hifashisha indege atiriwe ajya gutonda umurongo ku kibuga cy'indege. Iyi private ye akaba yarayiguze akayabo kangana na miliyoni 6,800 by'amadolari y'Amerika, akaba hafi miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuba Ronaldinho Gaucho ari umwe mu bakinnyi beza babayeho mu mupira w'amaguru ndetse wubahwa akanafatwa nk'umunyabigwi isi yagize muri uyu mukino, ndetse akaba yarakoreye akayabo k'amadolari n'andi y'ubusa y'umushahara yagiye ahembwa n'amakipe yagiye akinira yose, cyane ko mu gihe cye ari umukinnyi wifuzwaga anashakishwa n'amakipe menshi, aho yabashaga kumwegukana yamuhembaga umushahara w'akayabo katagira ingano, ndetse ikamugenera n'andi mafaranga y'umurengera ku ruhande. Akaba na rwiyemezamirimo aho afite kampani icuruza imbuto zizwi nka Acei agemura muri Amerika n'ahandi hose ku isi. Ronaldinho akaba afite n'urwengero rwa wine cyangwa se umuvinyo unakundwa cyane mu gihugu cya Brazil, akaba anakorana na kampani nyinshi mu kuzamamariza. Nk'urugero hakaba nka kampani yitwa Vivi, ikaba sosiyete ikomeye mu bijyanye n'amabanki ndetse n'itumanaho, akaba anamamariza inzoga yo mu bwoko bwa Heineken, ndetse akaba akorana n'uruganda rwa Pepsi mu kurwamamariza ibinyobwa byarwo byose, ndetse akaba na brand ambassador w'ikigo gicuruza serivisi zo gutega ku mahirwe cya MyBet88 n'izindi nyinshi. Ubu bwabyo bituma Forbes magazine, ikinyamakuru gicukumbura imitungo n'ubutunzi bw'ibyamamare ku isi, kivuga yuko kugeza amaginga ya Ronaldinho Gaucho atunze akayabo kangana na miliyoni 120 z'amadolari y'Amerika, mu manyarwanda akaba angana na miliyari 160 z'amafaranga y'u Rwanda. Mwakoze cyane, mwari muri kumwe na Dani mu kiganiro sobanukirwa amateka ku byamamare. Niba waba waribagiye gukora subscribe, kora subscribe maze ukande no kunzogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu ba mbere.